birabe byuya ntibiba amaraso mu rugo magaze kuko amazi ntakiri yayandi. Umunyamakuru Mutesi Sikove yamenyekanye nka mama w'u Gasabo ubanza noneho ahari bye bya biri gushyirwaho akitso. Ese nyuma y'akitso biraza gushyirwaho akadomo. Reka ntangire mubwira ko uyamenyekanye cyane ubwo yataraga inkuru mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagati y'intambara eri hagati ya AFC M23 ndetse n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Uyu munyamakuru wamenyekanye cyane kubera inkuru za politike mu burasirazuba bw'iki gihugu yakuze kandi kumvikana aningaba mu bayobozi badakora inshingano uko bikwiye. Aha kandi nyuma y'ifatwa rya Kazungu wamenyekanye nka Infogene yongeye kumvikana aninga cyane urwego rushinzwe ubugenzacyaha RIB avuga ko rudakwiye kwerekana bamwe mu bantu bafashwe cyane n'ubwo babakekwaho amakosa agiye atandukanye. Aba bafunzwe nyuma y'umukwaha ukozwe wo guca inzoga zitujuje ubuziranenge zakorwaga n'uruganda Infogene ndetse n'izindi nganda zigera ku 146 nibwo Mutesi Sikove yumvikanye agaragaza ko bitari bikwiye yuko urwego RIB rutakabaye kwerekana aba bakekwaho ibyaha mu gihe ubushinjacyaha cyangwa se urubanza rutaracibwa ngo bahamwe n'icyaha. Ariko se ibi byatangiye bite? Ese Mutesi Sikove yabageze muri RIB? Reka ntangire gutya. Kuri uyu wa kabiri tariki ya 11 ukwezi kwa 8 2026 RIB nibwo yatangaje ko yataye muri yombi Shema Fabrice yakurikiranyweho icyaha cyo gutanga sheke itazigamiye. Mbere yuko RIB itangaza ko yamutaye muri yombi hakaba hari hamaze iminsi hari amakuru ko n'ubundi yitabagura urwego rw'ubugenzacyaha. Shema yatorewe kuyobora Ferwafa mu nteko rusange isanzwe yabereye muri Serena tariki ya 30 Kanama 2025 muri manda y'imyaka 4. Ariko se kandi abanyamakuru ba SKFM ko bari baramuteze iminsi bavuga bati ntazarenza ukwezi kwa 8 none koko iri ryavuzwe riratashye ntabwo arengeje ukwezi kwa 8 2026. Byaje gute? Ni gute abanyamakuru bamenye ko uyu mugabo bazamutega iminsi kandi bikarangira koko umushibukanye? Reka nkomereza aha. Shema Fabrice akaba yari umukandida umwe rukumbi ku mwanya wa president ndetse gutorwa kwe bita binajyana n'urutonde rw'abantu 8 yari yatanze rwemejwe nka komite nyobozi nshya ya Ferwafa nk'uko amategeko y'amatora yabiteganyaga. Mu kwiyamamaza Shema yari yarise iri tsinda rye Dream Team, itsinda ry'indoto mu gihe barimo bashaka amajwi yo kuyobora Ferwafa. Basezeranyaga abanyarwanda gutwara ibikombe byinshi nyuma y'uko umwaka ushize atowe igikombe cya mbere Sekafa Kagame Cup kikaba cyari kimaze gutaha mu Rwanda. Ubisanzwe hari hashize igihe RIB ikora ubuhuza hagati y'abahanye sheke zitazigamiye mu gihe bemera kwishyurana bikarangirana mu bugenzacyaha. Bosi wa Dream Team we byaba byamugendekeye gute kugira ngo ayisange ari mu maboko y'uru rwego ku buryo hiyambazwa uburoko? Muri vare harimo iki? Niko umunyamakuru Joseph Hakuzumuremyi abibaza. Reba ubuhuza bwarushobokaga ariko ntibukore cyangwa se bukananirana, asigaye ubwo nugushakira kandi mu byo umuvugizi wa RIB yatangaje ku iperereza gikomeje ku bindi byaha bishamikiye ku cya sheke itazigamiwe Shema afungiye. Shema Fabrice yiyamaje kuyobora Ferwafa avuye muri AS Kigali aho yari perezida w'iyi kipe. AS Kigali ikipe itagira ubukeba. Ibi bikaba mu by'ingenzi byatumye karatire ye itaruhanya ndetse n'abo yiyambaje nka komite ye baziyamamazanya nabo amazina yabo ntibyamugoye kuyashakiraho amajwi, baratowe bitagoye. Gusa bivugwa ko Shema Fabrice abari bo batangiye kugira ibibazo bwa mbere, aho ngo yatangiye kujya afata ibyemezo batabizi ariko cyane birimo amafaranga, aho bimwe bivugwa ko byashingiraga no ku kimenyane. Bitangira hari imyanya ibiri muri komisiyo ya FIFA yahaye Ferwafa birangira perezida ayitanze atamenyesheje bagenzi be. Umwe yarawihaye, undi aho umudamu bari inshuti muri AS Kigali utari muri komite yayo ariko aba hafi y'ikipe. Bagenzi be muri komite yitwa Excom ngo birababaza cyane. Tariki iri hagati ya 25 ndetse na 30 y'ukwezi kwa 3 2026 u Rwanda rwakiriye amatsinda abiri makipe yitabiriye FIFA Series. Wa mudamu w'inshuti ya Fabrice babanye muri AS Kigali bivugwa kandi ko afatanyije n'abandi batamu babiri bakoze muri Ferwafa bashinze societe yitwa Action One yamaza ikanategura ibirori n'imanza zinyanye marketing and event management. Bivugwa ko rero ko Shema yahaye Action One isoko ryo gutegura ibera muri FIFA Series ariko ihabwa nta makuru Excom ifiteho, nta n'isoko ritanzwe muri Ferwafa. Birangiye bagiye kwishyuza Dafu abura aho hera abishyura. Bivugwa ko ivuka rya Action One ryari ku mpamvu yari yegereje kandi n'izindi zari bugende ziza nyuma. Kuzajya habwa amasoko ya event management yo muri Ferwafa ntibyarekeye aho. Mu nkunga zo kubaka y'amafaranga
mu nkunga zo kubaka amafaranga FIFA yemereye Ferwafa yo kubaka ikibuga cya Ferwafa icya Rutsiro, Rusizi na Gicumbi hose ntayo kubaka urwambariro yarabariyemo. Bivuga ko rero ko ubwo FIFA Series zari zegereje hari uwo Shema yasabye kubaka urwambariro rw'ikibuga cya Ferwafa. Uyu nawe birangiye yagiye kwishyuza miliyoni zirenga 300 habura aho bahera bishyura nta soko nta n'umwanzuro wa Exxon byibuze urabarayeho. Bivuga ko umudamu wari ushinzwe umutungo muri Ferwafa yaje kwirukanwa ngo azize kutumvikana na Shema mu kwishyura babandi yabaga yahaye amasoko. Gusa kumwirukana byo byanyuze muri Exxon. Uyu mudamu wirukanwe rero bivugwa ko mu gushaka uko yarenganurwa byasabye ko avana intwaro zose mu bubiko byaje guhumira ku mirari ko no muri Exxon hari amakuru avuga ko harimo abashinja Shema imiyoborere mibi itonesha n'icyuho cya ruswa. Reka turebe ubundi hamwe n'icyaha uyu mugabo yahanishwe iki. Ingingo y'126 y'itegeko nimero 30/2021 ryo kuwa 14 z'ukwa 10/2021 rigenga inyandiko zishobora gucuruzwa iteganya icyaha cyo gutanga sheke itazigamiwe, emission de chèque sans provision. Iyi ngingo ivuga ko umuntu wese ugaragaweho kimwe mu bikorwa byo gutanga sheke itazigamiwe abizi kubikuza kubwo buriganya amafaranga ye yose cyangwa igice cyayo cyangwa se kubuza umufitiye amafaranga kwishyura nyuma yo gutanga sheke atarayitambamiye bitewe nuko yatakaye cyangwa yibwe cyangwa se uhawe sheke atarahombye cyangwa atarambuwe ubasha bwo kwakira amafaranga. Gutanga sheke yahawe n'undi azi ko itazigamiwe cyangwa se azi ko amafaranga arimo atakwishyura umwenda abakoze icyaha yabihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 2 ariko kitarenze imyaka 5 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro zitari munsi y'eshanu ariko zitarengeje inshuro 10 z'agaciro k'amafaranga ari kuri iyo sheke. Igika cya 3 bitabangamiye ibihano biteganywa n'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Ikigo gifite ubuzima gatozi gihamijwe icyaha giteganijwe n'ingingo gicibwa hazabivugwa mu giga cya 2 cy'ingingo. Usibye ibi kandi hari n'ibihano bya Banki Nkuru y'Igihugu guhamijwe iki cyaha birimo kwamburwa uburenganzira bwo guhabwa agatabo gashya ka sheke cyangwa gufunguza konti cya muri banki n'ibigo by'imari no gusubiza udutabo twa sheke twose yarasigaranye muri banki, aho ibihano bimara amezi 6 ku ikosa rya mbere bikamara umwaka umwe ku ikosa risubiwemo. Uhamwe n'iki cyaha kandi yatanga ihazabu ingana na 20% y'umubare w'amafaranga yari yanditse kuri buri sheke itazigamiye. Reka ibimbivemo ahubwo mubibwirire iby'Igatsibo. Igatsibo ho umugore biravugwa ko yishe abana be 2 nawe ariyahura. Byagenze biti? Haravugwa inkuru y'akababaro y'umugore wiciye abana 2 nawe akiyahura. Amakuru avuga ko intandaro yabyo ari amakimbirane yo mu ngo yageranaga n'umugabo we. Byabereye mu murenge wa Muhura mu kagari ka Mamfu, aho uriya mugore ngo yakoresheje ibinini byica abiha abana be nawe ahita abyiyahuza bose bahita Imana. Amakuru avuga ko uyu mugore ngo yaba yakoze biriya kubera umugabo we wamutanye abo bana akajya gushaka undi mugore. Radiant TV1 ivuga ko uriya mugore yasize yanditse urupapuro rwari rurimo ko umugabo we yamucaga inyuma. Reka tuve muri bahubwo tugiye mu birebana na dosiye iregwamo abantu 80 barimo umuyobozi akaba na nyiri uruganda Ingufu Gin nk'uko natangiye mbikubwira. Ntihana bayo Samuel baherutse gutabwa muri yombi bakekwa gukora inzoga zitujuje ubuziranenge zizwi nk'ibyuma yashyikirijwe ubushinjacyaha. N'amakuru umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Munangira Bitseri yemeje avuga ko dosiye z'aba bantu 80 zamaze koherezwa mu bushinjacyaha ku ya 10 Kanama 2026. Ntihana bayuzwi nka Kazungu n'abandi 15 bafatiwe mu mujyi wa Kigali berekanywe na RIB ku ya 8 Kanama 2026. Itegeko rivuga iki ku byaha bakurikiranyweho? Bose uko ari 80 bakekwaho ibyaha birimo guha umuntu ikintu gishobora kumwica cyangwa kumushigisha ubuzima. Icyaha giteganywa n'ingingo y'115 y'itegeko nimero 38/2018 ryo kuwa 30 Kanama 2018 ryerekeye ibyaha n'ibihano muri rusange. Iri tegeko rivuga ko umuntu wese utera undi cyangwa se kumutera kutabasha gukora umurimo cyangwa yamuteye indwara amuhaye mu buryo uko ari bwo bwose abishaka ariko atagamije kumwica, ikintu gishobora kumwica cyangwa ikintu gishobora kuba cyamugiriraho ibibazo nubwo kidashobora kwica gifite ubushobozi bwo gushegesha ubuzima abakoze icyaha. Uhamijwe n'urukiko iki cyaha hanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 2 ariko kitarenze imyaka 3 n'ihazabu itari munsi y'ibihumbi 300 by'amafaranga y'u Rwanda ariko atarenze ibihumbi 500 by'amafaranga y'u Rwanda. Ku rundi ruhande iri tegeko ryongeraho ko iyo ikintu cyatanzwe gitera indwara idakira kidashobora gukora burundu cyangwa se kudashobora gukoresha nabusa urugingo rw'umubiri, igihano cy'igifungo kitari munsi y'imyaka 20 ko kitarenze 25 n'ihazabu itari munsi y'ibihumbi 500 by'amafaranga y'u Rwanda ariko atarenze miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda. Ikindi cyaha bakurikiranyweho nicyo guhimba, guhindura inyandiko cyangwa se gukoresha inyandiko mpimbano giteganywa n'ingingo ya 276 y'itegeko nimero 38
2018 ryo kwa 30 Kanama 2018 ryerekeye ibyaha n'ibihano muri rusange. Uhamijwe n'urukiko iki cyaha ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7 n'ihazabu itari munsi ya miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda ariko itarenze miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda cyangwa se kimwe gusa muri ibyo bihano. Banakurikiranyweho icyaha cyo kwigomeka ku buyobozi giteganywa n'ingingo ya 130 y'itegeko nimero 68/2018 ryo kuri 30 Kanama 2018 ryerekeye ibyaha n'ibihano muri rusange. Uhamijwe n'urukiko iki cyaha ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze umwaka umwe. Tukivuga inzoga z'ibyuma, reka nkubwire ko witwa Munyimana Jean Dieu ufite imyaka 35 utuye mu murenge wa Kigera mu kagari ka Rugarama avuga ko inzoga z'ibyuma yatangiye kuzinywa kera hakiri izigura 300 y'amafaranga y'u Rwanda kugeza ubwo zizamutse zigera kuri 400 ndetse hakaba n'izigura arenzeho. Yajyaga zinywa akazi akakareka ahubwo zigatuma atekereza kujya kwiba kugira ngo abone amafaranga yo kongera kunywera. Nubwo atigeze afatwa, yibuka ko kugira ngo azirunduriremo cyane byaturutse ku gihombo zamuteye aho yanywereye miliyoni 1.5 mu munsi umwe. Ati nari nagiye kubaka inzu kubera kwijandika mu kunywa ibyuma nari mfite miliyoni 1.5. Urumva ku nzu yo mu cyaro aba abaye ayo mafaranga yose nayanywereye mu munsi umwe kandi barayanyiba ndetse andi barayiba kandi yari amafaranga nakoze mbika nibura imyaka 4 arangije ashira mu munsi umwe. Sinarekeye aho kuko ahubwo nahise nsa nk'umuntu usaze noneho ntangira kuzinywa cyane. Uyu mugabo n'ubuhamya bwe atanga asoza avuga ko bibabaje kuba agize imyaka 35 nta kibanza nta nzu nta mafaranga kubera izi nzoga. Hamya ko ariko agiye gukora cyane kugira ngo agarure igihe yari yarataye. Reka nkubwire ko hano ari kuri Care Empire. Mushimira ko ukanda kuri subscribe komeza natwe makuru agiye atandukanye agezweho.